برنامه رمضان 2026 از تلویزیون دیار. مصاحبه با حاجی حسین موسی‌زاده، رئیس شورای علمای دینی ولایت سوخت، دایر به سوالهای روزه‌داری. ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. барномаи навбатӣ дар телевизиони диёр ва инстаграм канали диёр нуқта онлайн манзури шумоёни азиз аст. доди азиз мегуфтед ки оё ҳангоми таҳорат кардан тасодуфан об ба гулӯ равад, чӣ бояд кард? шиканандаҳои рӯза ин қасдан амдан мегӯянд ё фаромӯш шуда ё ки хато рафта. ин се чиз ҳаст. агар ҳамон чиз қасдан равад, рӯзаша мешиканад, фаромӯшан равад, зарар надорад. чуноне ки шумо гуфтед таҳорат карда истодасту камтар ҳамон чиз пайдо шуд дар гулӯи вай, рӯзаро намешиканад. ташаккури зиёд барои бисёрам посухҳои пурмазмун. برنامه رمضان 2026 از تلویزیون دیار. مصاحبه با حاجی حسین موسی‌زاده، رئیس شورای علمای دینی ولایت سوخت، دایر به سوالهای روزه‌داری.